Mathaa manini kuma ceceni ya Inooro TV yamurika kigiriko kia aikari ya itura ria Kimande Kiruguya kiria kiumanite na kiara gia Kiruguya kuihura na kwanjia gwitira gikoro-ini rwa rutui ruria mahuthagira riu thirikari ya Kirinyaga niitikite bwino nimekaga ni gutweberia takataka eno na tucuke ngatho nyingi muno kumo tondu tariwa ko ni mundu wa magura arageria gupetukira aba akaremo mateithio bandu banini no matena gitira mwananchi uria ena kura kianda ici mateithio mwananchi uria athi Kimande. Kiara giki gia Kiruguya kiingihitie giko na kuhinga barabara ya marori kuingiria giko kuria kiagiriire o ati marori moka maraitirira giko nyumirira-ini na kiu nikio gikoretwo gikihumo gia thina wao to kuthengia mabuti ni matue barabara o baria gatagati mabuti acio ngari igokaga ikiingiria no itigatuike nicio igatuika gigoka gwa barabara cio kwa barabara igwitwa barabara tondu ni gutoru. Stanley Nyaga muikari wa itura riri arauga ni magegetio ni thirikari ya Kirinyaga ni kuingirira thina wao onarua na kwanjia kweheria giko haria gikoretwo gikomete na kuria kiraitirira miruri ya ruo njui-ini. Riu mabati gweka ri okorwo ni takataka eno no yare gwitagwo aba tondu tugiaga muno methe bandu at least bandu mangithie meitage methe mugunda bandu bangi bateba kumina rui. Ona kuri uguo aikari aya marahoya thirikari kumahe kihonia gia gutura kuona giko no kiraitirirwo na kiaya kumacokia ruo-ini ruria makoretwo na ruo. Kaunti uria ngika ni takataka eno ethe ngathengio guku kana enjirima tondu kuna mugunda bara kianda menjirima takataka eno yothe mikagirimi-ini. Igikeno kiao ni ati ni matharwo ni thirikari no kumana na ugwati wa mirimu iria yumanaga na giko indi guoya wao ni kana thina wao warega kumemerekio ringi ni ukona kihonia gia gutura. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Winrose Wangui.